uyawubona makwenza umsebenzi ekhaya kwakuhlatshwa inkomo amen yini abantu abayijahayo kakhulu nje laba abahlabayo makuhlatshwe lapha esibhedlela wosaba amabongendlini bajahala jaha mantshontsha ngizonixoxela into engayazi yini into enza mina amakhonto engiyenzile lapha ekhaya ngithathe eqala amacuyo ngasemsamo ingoba impunga endala yathi mfana lalela abantu bayawenza amaphutha lesikhathi kuhlatshwa inkomo lapha ngithi wena nje nginsizwa lapha ekhaya ngasekho ubaba mhlawumbe usaphila ubaba usemdala nina fanele nikubheke lokho niyezwa ake ngiye lesikhathi sebekhipha ke imbewu kuthiwa yini angithi niyazi ngikhumbula abantu abazela emsebenzini abantu bangashaba iqede yonke manje nganakile bayibuyela emakhaya bona bafika lapha nabona babamba anokwazi inkomo ayikazi ihlahlelwa abantu abawu15 nina bafana baleka fanele nibheke le nto nikhuze ningasabi manibona abantu sebe-20 enkomeni eyodwa ngoba mabe bawu20 enkomeni eyodwa uzonishaya umthetho uzothini kumele bahambe bephetheni amantshontsho izophela-ke nyama fanele wena ukubuke ngoba inkomo ayikazi ihlahlelwa abantu abadlula ubani hawu besiyenza thina sibabili inkomo siyishaye ngiyakhumbula ekhehla kwaDube nje leJudiya lo malume wami thunje sishaye lokhu ngani kubeka amatshe ngapha angithi yabona manje bathatha inkomo niyayenza balance njengamatshe inkomo ayihlupha ifana nembuzi angifuni ukuya kude kodwa ngiyalapha ke kutheni ke uma ukhona umfana ekhaya awungamosheki umsebenzi ukhona libala utshwala libala bangani uzophuza ntambama usuphelile umsebenzi usuphuza wena utshwala ngesikhathi somsebenzi wakini bheka bona laba bazophuza mabenzi utshwala wena ukungaphuzi wena ngoba kuzoba namaphutha wena mosuphuzile ngoba wena futhi uzogcina usulwa nabo labantu niyazi maqala kuliwa la ekhaya sekuthukwana kuqhuma ibhamu kweze umoshela umsebenzi wasekho umsebenzi wenu ke nini ukuthi nikade umsebenzi wasekhaya kodwa naliphuze ngigijima ngiyakulo naye sihlatshiwe inkomo ngithi sekuthiwa kukhishwa ini amacuwe haya amacuwe yamantshontsho angayi ngamantshontsho abantu angiye ngembenge yini imbenge nansi isigcwele ke sibekiwe la uqokweni ngithi yabona hlakanipha ke wena wala ekhaya ube la nolunye uqobo ngithi yabona lesikhathi ivuthwa lapha emlilweni asayimela amadoda lapha ngithi yabona gijima ke wena ufika uthi hey cela ufake imbenge noma ibe u5 la ibe mngakhe ibe u5 la noma nje yokuqala yonke ibe u10 uyifakela ngithi yabona bese ugijima ngena emsamo wakini ubaba mayesenga kuma ikhona baba uthi baba sengicela uyobika tshela amakhehla ukuthi nansi imbengo yabo ngoba mabe ngaqala bahlafuna eqala lapho somoshekile umsebenzi kodwa nazi nini uma bengaqala bahlafuna eqale bayena amakhehla angakanikwa engakatshelwa lo msebenzi wento engekho lesikhathi ukuphuthuma ke wena ulibeka lapha ngethi manje unqisa impepho yabatshela abantu abadala ke nansi imbengo yenu sicela kube yini ke enimaya kuqala ngithi yabo dalela ke bese thatha lo iqoko bese uyihlukanisa ngithi yabona yezalukwazi yani lezi zasingesana amazinyo ezaziyinqanqathe ngithi yabona uye kweziphilayo khona angehlale ngabikho makwenza umsebenzi noma singaba sodwa ufika uthi nayi ungathi na umbengo wagogo ukuthi nayi imbengo yezalukwazi la ekhaya jabula uzoyinqanqathe yazi ke nisezokwenzani sezobiza izingane yazi le ngane ezincane ezikhongezayo ukuthi zilelo bani abafweni abaphuphumayo abangasekho emhlabeni ngoba uthi milani hlanini sekuyamfumfutha kitswayi lokhu kuncane akwazi nokwazi kuyamfumfutha kudla laba abaphuphumayo kudla obani abaphuphumayo so uyabuyela ke sibayeni sewutshela laba kabathosa uthi hayi seningaqhubeka ke insizwe sebengayidika ke sebengenzani sebengenzani niyobona ukuthi lo msebenzi uhamba kahle kanjani manje nini into eniyenzayo nikade inyongo nje ungathathi inyongo uzoba njalo ngoba nacabanga ukuthakathi njalo cabanga inyongo nje cabangani inyongo gadani ngeke mfethu abantu mabe kufuna kunenzeki kuyenzeka nina ngabe nifuna ukwazi indlela yokuthi kuvika kanjani lokho kuvikwa ngayo ke lento ukuthi akhambe bona kuqala obenzelana
benomnikelo obubekayo lapha uthi ngicela nigadeke abathandi benyama ngoba bazoba khona abangazelwe. Hawu lapha nakini nganayo indoda yasifaka ikhumbe ekhwameni ikhwaya sikujwayele lokho. Kodwa wena mawubike kahle lapha ngeke bahlala abantu bangayithola into abayifuna noma ngathi ngigade kanjani bayithola into abayifunayo. Bikani ngendlela efanele. Ukubika. Ukwenzani? Ukubika. Nelinye ilanga soxoxa ke ngalento enithanda ukuyenza yokuthi nishintshe isikazi nilenze idulo. Hayi namhlanje. Ngiyayithanda leyo nto manithi anitholanga idulo. Sesizoshintsha isikazi. Hayi ngikhuluma ngayo kuzosusa umsindo. Kufanele ngibe nesibini ngikhuluma ngigqoka uthayi nesudu. Soxoxa ngani? Ngokushintshwa kwempahla. Uyishintsha uyenzeni? Ibe yini? Niyothola ke ngalelo langa ukuthi ngatshela kuthiwa nixabana nobani moshintsha ubulili bempahla. Hayi asiyeke manje. Izosiqala. Amen. Amen. Sibe nobusuku obuhle ke insizwa. Amen.